Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwezi wanama watukufu, kabla rahare jendelea mbabe mahadisi yato kwa leo yinu dugomba duwa hekipi ya salakanti kao ngariwa zao mifumo misha shubanu ho henda ya gabili ze kinga za Afrika harumai ho Cameroon nadu mpira wa mdu ngariwa mwoduwa bani ukaya rijuhundi hawinji rende ra renge lekopa la maravu riwaswili bonti juu honza hahe rabbil alamina. Harma zimadekao rizimisa banusi kwa leo inu mada nzima basi ama nga mnabeshele ya mtiti wahusu wananyasi kao nyuri dunga nadi harumaye sofa television hanzia ze Facebook umeshalizikane sofa television haruma si mfukare ngendao haruma mfumo nane ze saa 24 za hauna usiku ya television ngendao awege nyimfikiro kabanu e television kaiti bane television ngi haruma sofa tv.com zemisio za hazo kajabungu za hata watukufu ngajo nimwambie nimbabu kaya haruma rezo zinu za Facebook riono safara yinu ngarjo amade nsuku mezino haina baba hanu wonsi pia vahe diaspora imabanda ya hatu imabangwe zirezo sosio ngatingo hamba suala zima nado da ho mjo wa fundi Yusuf Muhammad bwana harumwe diaspora ilodele suala lilo haku harumwe diaspora abo ngarajuzi sao haruma mafungu mengo minane haruma jana ngarhunda kaya wala wandikao wajiliwa nada zila collective zilo haruma ya Ulaya basi owenjini hao ngweshio ngwa una utukifu haina mzima ndao ngena funvu yalionao kinyume na zila Yusuf Muhammad bana azibalia ujaharumwe diaspora haina mzima ndao ngena funvu zime kao hauma ili kao kati mwafaka kachuziwa na mwafaka wa hao mjohahi haruma e diaspora share ndo tunda haku rihudu kaya haruma wananyasi wanjuani ishia mpaka haku rahane zisiwa za saya ula mjo na ila duskuru ya balifanyiwa ni mwanyasi Muhammad Yusuf bana jambi ambayo Islam ajorongo wa ajoro bismillahirrahmanirrahim arona samu aja kensi awali zawana nyaya wapanya nzisa awambia zoebi abayani kazalikiana hanzia ntini de mwanadamu atohima wa arungo bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum ajangie ambie wanadamu ntambo wakati kamba sijua bayani ntambo haramu wala ukana dangazo wakati kawamba chance arongwa bayani Yusufu Muhammad bwana wae mkutuzi yani wae separatisti maana kayako lazima ni chance arongwa amba ikalifikatifu yo Yusuf Muhammad bwana amba wae separatisti mana separatiste de wami, separatiste de chance, separatiste de mzwani, separatiste woloatisi de kakila ilio ambayani avenzelea adunge isharia shilio ambayani de shilio harma ya maswa yatu. Rangu wakati uo. Useparatisti de welio amba woloatisi avenzelea akutue na udhulma, avenzelea akutue na zoili ambayani desirendeshe hao ambayani kaza lazimwani hai haki ya mwana asimasiwa rangu mahkama rangu harma zitongo zonti pia zili amba sidhulumiwa ata harma sharia mshinzi shili amba shensiwa
ataharma masiwa iliyo amba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayatampua mtu ikawa masendele ambio harma isharia shikawa mayande shahinsiwa yani uo mtu mtukufu uo mtu ikawa amba ilazimu anolodisi rimnyongo erimhafadhi. Donc mwana nyangu chance kayako lazimu amkalifie Isufu Mohamed bwana amba wai separatisti maana ikalifikatif hiyo kaya mustahiki wakati kawa amba yani ataadi sharia beya kolazimu watukufu yikamba chansi asibwa yanyaye paspo ya uvavasa amwambie Isufu Mohamed bwana amba waye voyou amwambie Isufu Mohamed bwana amba waye ulotisi bandi wakati kao amba yani zisifazizo zonti pia yazo kila iliyo amba yani asenambio na uvamoja wa masiwa ikawa amba yani rasa wanadamu kawaparani havan vamoja wa kisivan vamoja wa hadisi haloita amba wantu wadungamane bekila mtu atamvoshe ye mnyawe zi haki zahe. Donc vavo uo mtu ikamba bandi voyou yole qualificatif ikao lwadisi amba yakola zimwani chansi ambeyo. Donc mwana nyangu hajimba iswali ilazimu mielewe ikombaini vujana urongowa amba vabweni washi vamzade washi hundavi shuani arongwamba wantu wa ikaharma komba ikawo yendre tai wasula majarada ya ukambane risizungu wasula harielewana risizungu para solution tarfanga mahamili karsi para solution vavo ça veut dire karsambia nazo sahau de rambia nazo karsambia na squad vavo de imana ndongo serenga occasion no mambe bwenu mbame sorongo squad tonga handra ir pasisha horme problem urlo na ivana harma insiatu ya komor tsede hukamba vale vo problem ya manque ya leadership na manque ya leadership c'est pas ça problème ya handra lo na ivana vo manque ya lisibilité hari moi clarté et projet kaoderi kabilovani. L'objectif de ce combat c'est quoi? Est-ce que c'est de dégager Azali aum tamumto wazali mfanye ukumbi wangina mfanye vote zangina za shingazi ja mwendre harmas vote zo kaode mtamu mfanye yode mana lazima rambiana parce que libalini na stop bien mbovu zinirilo nazo na stambu zini c'est parce que wanyu wangazija comme si clairi wengine mwanyu harme positionnement ya clarté vojana shaher ben cette mason de apposer à la rongo ba wantu rongo wao au watu humuo ndrongo kadha na kadha rakoholinda jabula horike clair karakoholinda urongomba aha karsika kartusha rafikiria mbe iliyo mwenze na ikakarajwe namna la harma dagolin vani c'est une façon ya hurumi ile mrongo wari shundu wansi na makalima ya hubishwa masama alors que vous êtes en train d'enfoncer les autres harma ishitwa davuni harma situation ska okasinyango si uhanju menga jitajabishao je mwanadamu yajitolea mwanadamu ya wanambana wanti juu ya balia amani huja harme diaspora ya jaunjilia diaspora harma misihir harma mabango ya siasa ili haupara ezikundi mbali na mbali zilo harme diaspora wachanganyihe wafanye panga uzima wende watowe Azali Osman rais wa daula weriju. Je wandu wao watiao mifaraka hau ngawa mashindano harumabu wao juu na ungaona kiasi ya mahamili wanusu hau mahamili wanu ngwendelea zembana hizo leo wajamru hawachanganya irudi tena ngabo zibutala zasa zilo yapo ilo suala jiro ikao nyinyi rami kabatu joshindali jibu icho tindai wai Isufu Muhammad bana hokayeye de ujuo eshambe harme diaspora na no mroma izo dizo sisi johamba ndaye waye de jojua upande wa kitangazaji eza hatu do hanti za hipotezi zahangi mshinde mtunde ebanu emana hindini emwenza fahamwe harumani ujoshinda ya juo ka hakika ngabonongo fulani kao dezisonge zao haushindu shiengo shambu na mru hawi inu khulika ya wanadamu kao yoke shanshi au yoke badili hashikomori hizo rajo
rimuhenzi mjuje upande wa hatu ngarazoro ni sembabi kaya je dongo zinu zijirio tishia direkte zinji zafanyiwa wananyasi wanjuani nano he diaspora nane ze hari zinji zilio harumwe mabanda nano mvuhuro ulio harumwe diaspora tinu dezilio shati kanzenda jimbabi ikati unajani sifu mbabi Yusufu Mohamed bwana ikawa wewe mtukufu yasoma ilmu ya kidini ikawa yehirumia nadi harumai mabangwe naneze misihiri abo ngujua izo ya mbao ngujua izo ya panga yambe wote mdukao ngutuamba balawo wo mchawo kutuamba nongoza batani wo mrujua izo ya mbao abo yode maraka reje mbali masiwani rangalie emruo yeje hande aninga bo sikuna ona mataja aukaya harumwe diaspora ikao na mkubali hamchikubali ngabo wandu wati dezemba na hizo shamengoni mwao daula ya haki haukaya yode desimu wa jinikayo basi mze military watiju wo Abdel Agba naam baada sente washindiha wabambaya wakaenda shibani wale shibani wabambaya waja armwe diaspora wabakisha yabo wahale talao yabo wantiju barende haukaya Abdel Agba wode mru ya lamuma wandu wakabo wantiju hendelea zimbwana zahe hata shabo na nungo ya hamba zimbwana zinu zona mwisu ikamni ono tipuweze miwani abo gamulisa ukaya abo deja wakati usauja ikamni ono tipuweze miwani wakati usauja wamremia diaspora wamremia kwa tinro ze majilisi zifanyishiha haina nongozo ntipia zifanyishihe zisaidie wampula heze miwani za Abdel Agba walobo ntijude namna yo wasifanya imabunjilio ya hao nga wakati wakampara haruma stada jao haumremea koti haka hujunda mbeni wanti pia wakaonaye wa mankadre wamjilia ho hai hata wamkazi za usiku yendao yafanye mashughuli yake mwezi wa Septemba kwa mandali ya wanti pia basija hena mzima ya karme diaspora habeha uwashia wahahe ini yakaweha mali habeha ini yakahenda hende yenusiha wa jihundu wansi juu haukanga ulindao siku ula basi mze wa hao Abdel Agba kao hatendea ya pozisyon ya komori yonti pia ikao ni adopara prezida wa henda ula ya haki basi haruma umkao wa hao le dati la hele 26 me wodo wakati wakaziwa wamkaziza azali ishefuha wa Abdala hawambia direkte nane ya zirejeza amekati puwa ze miwani abona mji ukai ndrongoga zendao hakodi kajamba usiku hambade kati puwa ze miwani hazirejeza welewa basi haja waja wakaze usiku ya diaspora ukaya le 26 me azali katiweri jugar jodu bari mtowe izo nizo hamba rizishia ye militaire
gendarmerie pia huja zembawa za hifadhi na nema pro azalist wajihundu wajimobilize usiku ula haina ichonchoro wajua ukasi joka na fit washibaye ishefu hao hazijua ya opposition wazijua pia wajua kabati bovira huwashinda riwaswili haruma ikapitali kabati bali hate miji hatu ngama pro azalisti wajiprepare wajua kawe siku huo kabati bovira Abdalla Aga hazijua kakabati bovira wa diaspora wajundu boti juu wala govala samahani ishefuwa hao alert hai alert kaya gebido shughuli rifanye wakati fulani wakati kao wodo wakati rjou wabiria hontongweni waronezana usiku ya kabidi wende abo ola Abdalla ngufanyuka hatale jeshi jodoji prepare hate mapro azalisti wadoji prepare abo ngebidio ni veze ni puweze miwani ni dumbe eni ulona mbaba hanu ulo karibu hunu ujojivuri to banulio okale jeshi kalja wahila jiprepare sikula ilo direct nane yazifanya Abdalla hapuwaze miwani apara ubeidi ira Facebook ya hai hamdungu haruma yenzia ya moroni hata hawashili volo kabati mbu chukawanti pia ya tudunga ya direkte ya Abdalla raguwa asubuhi ya ifanya ya opposition pia nekina Yusufu Muhammad bwana hazijua haidungu kwa Jaduba arme capital wakamoroni kwa Jaduba wala diaspora wahenda kwa Jaduga na awa hisa wa prepare le jeshi wakati hiyo kabati jeshi yakayajua ye ubahano wakati Abdalla mudubonzi yani pia wazijua shana mzima ndao habandaya kaya hanu ngabo mwana tsaha banu si wasakarjelewa ulado siku wakaziziwa de twabili haunchi unchashi bala da wamba wajo hende na Abdalla hajoka wakati mkauchi wakabidiwa mdunge wakati la kabidiwa dube wa mdunge sha wakati ula enamruha bandaya usiku wakahambia mapro azalist wabiele jeshi kanga joka ubira rije ulado siku wambangu indao na wajua ukakabati bahanu wajojo bubucha fu wa wasule kapitali basi humale wa Muhammad bwana hajua hokaya mimi anjojo biram na mvuvuni man ni bandaye ni jiheze bala hukanga ni juho hokaya wanama wanti pia wahisawa bandaya kwa na ujua huja kabani chizia ya ujua huja harume kapitali ya ukaya magari shaye habandaya hende waeche hende ruswali rakambili bala Abdalla hahisa harengwange umagobani hipotezi ya mwando ebale yakautahando mondiji je wakati mwambaga mwanao bwana mwajua ka eshefu hasa haroha hadubu hamparani mwatuhenda usiku ya joka ya yobure muhenda kamna hunda mavuna wodo siku makahenda makanja mwone siku mkanja mfanye hapa wala ndrabo wanafiki a'udhu billahi minash shaitani rajim narangalie mbabi za kweli hajua hoka ekarende evei yahe usiku lejechi njokanja liserekle ekarende kabula abo bomgwa hibenza
kwa na wahi wari pare shawaren osikuwa kawa baziziwa wena fiki abo yakautahando abo yakautaha Abdalla tunashibani yo hipotezi ya hatu analizi ya kihatu mnugujua analize heli ya nzeo ya analize hipotezi ya mwando kizori kauzwani shahari mabuda mshashi yabo harni hauzisiwa henterejewa ya situation ya Abdalla hazamba wayo kaya wala okaya hauzisiwe mana mto muda findi ni amba wala timdu ya kabidi ya represente wala timdu wa held wa he opposition ya kabidi ya represente hokaka jasoma na mangalie mbana za mahamili hata wakati ya kabidi yende awaneze mwanazila watu mdunga shabu ya fungwa kabati mdwenga mzima ya sopareni ya mdailia kabati mdwenga samzima ya hambe za mhunda shawa mbukau lati mduori tendea wakati ya hisangi magobani ya chowa na hahe ni fami ya hahe ya chowa wona ya lo haruma shida haruma pirizo wodo wakati wakamwambio kaya weti mduori tendea ufaume wa kingazija wakautsaho wa utola udala he kolektivu ya hao ukautahani mdu mdajini ukaya wajire zeneo ndo harumwezi yo wakahambo kaya mamadunge shibani mwingi baraka nge shibani uwadunga abuwa babawa roha sambinge shibani abo gartaho leader ikaw ya leader ikaw nguvu mabasa wamondo kaka jasoma Abdalla na Abdalla besha mwamboka jasoma shange hata kairi hakawala ya msahao ya kahumbuha shahiri wala bahe kajasoma hata shizungu shawala mriya soma ndongo za dawa harumainti ya Saudi jabu ya kai Abdalla hizo ya soma ndongo za tekniki kao hapanga televizio na radio kao wakumori ngwaishilia hizo wawizani wala hasomo teknoloji wala hasomo dawa hatoolwa shilahirishahi shababa kishalekoho harumwe diaspora eka wa hisaha kombo wa engazija abasa ngebidiyo angalie haruma wo ina mnajajo shinda rengo ngazija harumeze elideri wa kingazija abasa badasa to Abdalla abunga bo confusion kanga bo walowenji wenjingo wawata washanga bo wasaba walobo ntiju ngizo wadhi kanga bo wasaya walobo ntiju ena mnahindinia saya ushinda ya renge ungazija hafanya azirambo kake kajaparo fanishiha harumanti kajaparo fanishiha wentiju hende haunjilia wa mji wa hae hamtiti na mje mnibahare mwame mnyunanza samahani tsambe yoki ndo adingoni ba ufundi kwa mihumtukuza na mje mnibahare mwame kamnyunanza ba wodo katika uganjo parisa shehiri sha opposition o leader wa opposition mnone seka kamina wenyi wasifanya tabakisha ubuvunza abasa harumwe director ifanya kajavumbua Abdalla yeche havumbua na mzee militeri kaya mzee militeri na Abdalla wanochi wandu wasoma abuya bakishendo yatimiziwa mzee militeri ndikabutini endibi gendibi usikwaje ko parisa mzee militeri hokasa parisa mzee Abdalla sange pirizo mzee militeri ndi ndikabutilinda dezeste ila wiyo hawasili harumwe diaspora mabunjilio ya hayo tipia nuandu yakawavumbua harumwe diskuru ya hahe kajesha mzee militeri ya vumbula wala yaka utahwa
basi yono komo harma emabunjilio ya hahe kufanyishia wandu yakawavumiza haku basi elisti ya hahe yende kajavumbua mjuhani chokayo ntipia wakama lideri wa parti wakama la basi rihena mna wanyamizezi chwa wananyasi wanjuani wanyamizezi chwa na mnikao sisi rikawona haya iza kavirabali nirejei naam garanzori ji tie babi harmwe conclusion engerende harmwa umvo wabili e opposition e bumanama fundi Yusuf Mohamed bwana hotu kufaha sualani huzi sawa ebanu wakauja Faransa hushawiri rija sede larifu leader wa rija ebanu shawiri Hassan Hamadi ebanu hushawiri ema leader de ma politicien SMS na wala wantu pia wajaharumwe diaspora wanu huwa shawiri yosu alanga ni ujuzi iso anjo subutini wamboka huwambia kango ujo shakuja usho shawiri oka enge wa shawiri wajohambia iza wahunda hokawo wajahunu wavuriziwe nyoshi shawa johambia ukaya fehemu basi rivurizwa nyoshi shahuja kujawozisa iza uhunda ndazinu kuvuziwa uvuriziwa wumba ngabjoka ujansortiseji ngabjoka ujansortiseji hawakatika msamtia fitna harumwenjuwani mwishiyaze malideri wa opposition pia wahenjuwani enamneka warenga umjuha hundani heri wambale diskuri ha warudi tena waone wakati azali enda njuwani enamna ya kaurengwa wajadidisha hakura hanekali wadofanya iza mazahali izo deze hipotezi na nzori juzise na rejei harumwe masiwa ya hatu bao muhimu dobonti juu izo de zilo muhimu sha zilo diaspora izo zinda jine habeshelea zeduwe kao mkawomba duwe handani ya omba harumo mji wa mbeni ikawomba hindi yeduwa hiyo ikauja hokaya ikauvize azali yokaya ikaubataha mahuri na nkubu na nazi ziunjili wabonzi na shonde hali wakausoma namne kao kianidi ya ukaya hauzi pasu hausoma hautungu ili wangamize iraisi wa heda ulasha harumwazedu wa wakauomba wardiwa muka yejoka na heri na rumenti yinu na kena mguna mbe hawasi ya ufanyi timize zo ya kahanzo ya fanye kati mwafaka mguna mtowe wakanyesho nilishile nusi hawa kanilifahamu hilo yode akosomo mbeni ngarja harumwa itandaya yasaya kausoma hiyo kabajaka zenkoma kabajaka zinazi yoke jaka wakati huo eshakai ndiduwa mukana msome masihu ya heya hoa hena mzima nasome Qur'ani masihu mungu yari nike heria henchi ine kaza linge sharisha jimga mtowe misomo ya mwiso
harumweza kaubira direct shakartusho mweza kausoma harumwezi jumba ngabo ya haho boso Muhammad bwana wakahisoma wamboka hikaya azalinde ulo mwafaka nguna mbasa nguna mzulaisha ya myeshi ya rume ekango no ka sisi dari lotori nguna nari na chirinike besho njo kamena njo fanya menage mine mrumshe besho haso ngamira tayari ke fanya menage no azali ya rume ekaide lo mwafaka huzamba huomba edu wa hiyo huambiwa komori wa iombe nam imkomori ya ujifaharu kaya haruma mafufu jana na haruma jana ya muislamu wasangwa mbu mengoshena na shendasi muislamu shaka tujua we wanafiki ngo wangavi yodo ko kartujua nam harmu silamu au kai abumro haupande wa kisiasa mja upande wa ki spiritual ani wa kimungu yabala shaka sisi rejembabi harmu upande mwaia de ndari konkluye mbabi yabo Mwenyezi Mungu yahuumba yeye karjaparo kakajibu ya mruma hahe reka karibu reka hule reka ahira almuhimu ya mjojibu ya duwa yao imiezi ikaungio na mipaka ya hansi wa mipaka fulani ukaye yezi ngejorulia bahani fulani hashila sharia shafani shiha hashila sharia ya ulemengu washikubali tendele basaba biri mahamili wa nusu deja njuani ya turia njuani isango endo warege mahakume walinda wa turia wa mahamicha nibire ababa sanga endo ya bakisha harumashe siwa shanjuani mahakume yezi iba imjuani dojo kubali ya jarige mahakume hahe ya mnikeni nyi wangazija ngamwishi yo position razidangwa mukaya ngajo henda njuwani basabo izo nambauka na mwende hauka isharimisa banu kartuja kasi opposition shagari mwachelizi zao ni izo mfanyao okao katirilo harumwe sekle rilo niyo yinu keti banadamu ya dora hadala adore da zutie rumilwa kiri nganyina rankuyini zahanyi na mundu azali 1 dela na bade mahamira rohe ku deta tifanya hazimi naye mezi 10 na mezi 12 mezi 10 jao mambo he conseil d'etat timtawa harmwe makandida timtawa Juma Sidali Kamal nguna mrehemu timtawa Juma Mahmud Mradabi nguna mrehemu timtawa Juma Wasaya amdhanika timsaidia harmwe ngazi ja timsaidia harmwe bamba shati timsaidia surtout mjini mkazi kao kajaka na macho ya utonja hiyo timtamkazi arenge mkazi kamil airenge hanu na kahandiso mtwalia wakati huo njema ya hengazi ija ya hekomor ishangiria zali emakatre wa mshangiria basi havotiwaze votizila hahunru madam ambari haja mkazi haja akaveshelea wazade wa mkazi marahaba enamna zali ya rengwa mkazi hama kalima hazitendwa halafu eza jirindi bahambari waja akaveshe marahaba ambabo usu njalata hata kalima ambabo usu ngamjo uhezo wanyora eyo ti dekre yoke jambaru ma kampani abo wasa hundu zevoti hajangu beshol marahaba hatwa kalima jilo yabo ngabo ndongo jumabo kaleo basi haja ka utsawema governor haritawlia almarhum Bakar Abdallah nguna mrehemu mtukufu wa mjini Fumbudi
azali ende hatungua almarhum ukando ya balie osukani waheshesiwa ero hangu keja kubali tirenge disizo rangu yabo tikause viraji nja msutene rangu yabo nja hondana na azali harumwa siasa hata ngamwishiyo opposition razidangwa mukayenga johenda njuwani basabo izo nambauka na mwende hauka isharimisa banu kartuja kasi opposition shagari mwachelizi zao ni izo mfanyao okao katirilo harumwe sekle rilo niyo yinu ketibwa na adamu ya dora hadala adore dwa zutie rumilwa kio kiri nganyina rankuyini za hanyina mundu ngalisa haruma mtukufu watu Muhammad bwana uzamba kangawe nao rankuyini ya haho nazali hao katikao ya kabidi yabe ha guverneri kaja uchungu wa shaharuvungua harenge mundu kao wewe kujamone ke ilmu ya hahe ndio ilmu shahamchungua kaja uchungua rangu yabo hurenge rankuyini yao shatinti Hasani Hamadi hatotulili ya harua haukangu juwa esha mtowa bonti jushi za hema pesa huwa na wakongo ngazija ya rengwa neze banki za fanyiwa za unjilie mana mapesa yao ya mapesa ya jula bani ya liyongu li juwa esha mtowa shanga buwasaya rankuini isachongeza mamadu mwenye baraka swa mahani ya banda yovano aliyo ya zingana le girila he sente ndabu yaka yeye wanzara mpurisewa mapesa ya yatowa okayati mashashi ya wakafanya yatowa ya para ya kafanya kampani ngenda rankwini okaya hala cha mapesa beji noka jahunda nguda yuka habo haze voti rankwini shati de enti ngenda rankwini we alataze mali shati de enti ndambi ngabo wakati mdu ajuzi sao emana zinu sicho mkinishi hahindini wandu wadanganya ya rejimu yinu na bunga mamjida iyo kanyo pozengi siyo ndio inji shamduwa za Mungu wakamnyezi Mungu damuka la hindini la yuwafiku ramala al-mufsidin yode sura yakausia wakati ya Firauna yakahuja urongoze Firauna swa mahani yakamwambia Hindri yakaushindana na Musa alayhi salamu kai yeye umaji wahe ne siansi yaki nafiki yaki hahe ngeshidao na Mungu yodo banu yakamwambia kaya ya sura yo yakautuba yakamwambia kaya kabati mshinzi uchochi wa Mwenyezi Mungu kun fayakun uwode mbikao yeunika ufaume kawode mwenye ufaume mwanadamu na mumvoti ikeka mkamjamvoti sha Mwenyezi Mungu hambera isindaye wasiku mgia mjomu kazi zakadu wajoka humrenga siku nduo science ya hatu lazima ike amani hamwisu ni mwausi yao ni nywahe opposition njiti harma pieshi ikakamchujwa mwajitowa ye piezi mwajiti akamchujwa mwajitowa handani wakati wakaujaze voti za hema depite shetani hambambani azali hakada depite mzima besho hahibi hakanezi hakanja hibe shamjukana besho mzima waili aba himbamba kamtina mbamru harimai makonsejezi wa hezi siemiji de namna hiyo kwa ya johamba mamera himbamba mjifungu kamchuhunda ekati mrulo na portablo ya rongoze mrulo badani haya wafanya shwara shakatina kachurongo wa kiofficiel ngikurongo kilandeste okakatina titre ya ushefu
katina titre ya opposition katina titre to kayontisha kuchuhama dami mbrikao nganchorongo wa basi yabo nyinga mchigongo wa basi abo iyo hamba iyo bato ikao ketina komanda bato lo bari ichona komanda ketingoenda hula abo ngamchikojoka hamba wabeshonganyi mengo shenda azalinge mzima shayenge na jahazi kaungio iyo na piloti shabwe jahazi hani karatujo direction malenda abuka mno paro wasuri mbaba han mjitia harumwe piège hiyo babakisha mahamili wanusu nezevoti abo harumwa mwa ngarjo handisa wanungajo niso jiprepare wa bihaze candidates hao sisi rikafikiru kaya umjo wa isumwa pedi bwana harumwe diaspora ngujwa tamba zembale ujamba sasifi rika opposition wakati mwinji wahamba karja kubalezi yinu shagara no raho de mahamitano rifanyeni zofanya mvu rirumu wanru wamre hicho kasjakiri rifanya maandamano kasjakiri rimshitakaru mwe dunia kasjakiri ahabo na madayo wa Komori isa kabidi mfanye dukaya rikafikiri ho jamani guchambaze mbana amba sasu ifinga mi kandida haumru fulani ge kandida harmaze vote za presida yejoka ufayafe yejoka ufaya fuhe sha ngabo kandida ujokaya garjo mdapizani wasawa mdapizani wambea mwamba kamnao nino chanya mwendao sabupo he mahamili wa nusu hiyo mjoji yurudi jo programe shamja tena razida hamba hula ukakajaru mwalaka jaka ukakandido kakaja kubardia ba hajaru we piège amba kartina kandido johenda e maudu ngamjoka ujarambi kagarbe ho kandida ngamjuba wa Komore macho ukamba ngamjoka kandida wa hanyu nganyita yarukaga mjoenda njuani mwende mwambio kaya gardu kari na mtwaifishe mahakube kao ngamulinda mje mnikiwayo okaza le mahamitano isese biro bakishe mahamitano yabo njuani ngwendo waringe mahakume ngwajo ka kiri wa itwaifishe ndi wandi saa zero tena ngwajo kubale tongo hiyo abo hikaya mwanadamu hahisa hatuhengu kamili ngabo wakati kwa bakisha mnangu mtiti wakati mrukanti rahamdu yejendango yejasabo chikamili zemgo zinu zichuhara vile 26 me rangudo wakati mwandisaze mwahema kandida kumeno mweja wakabala yakabidike mwatake ye parlema mbakisha bala mwirenge otaji mbakisha bala bamba mfuma shazalingu roho mwaimiliwa ne maranya waheze parti jua ikawe kana pisa sinji ze parti rija hazo zote pia zinashinda ziwaze ema parti za wa Kamoroni kabati kandida ya tukabala kabati kandida ya tukandani jeshi mzima ya mzieni ukae kama unajua hada jeshi mzima basi ikao hakaushanjia na conversation ndaena kandida mzima rumema kandida wahali kampanyar kapachaka partiza ya urama ya birodi gweni hula shamba kishabala hata mrwakio dzima mjimaitisha ukaya mrala hicho mjuha mpasha zangu mjatani ulado usiku bajo kausisa wakaujozia ze voti zila wakaujozia ze voti zila ukaya kabati voti shinder jokaya usikulanga bakao zindwa jina za jokaujira argument eba eshafunga wanruanu wachojua kubasauha waparao wandu wadubo mabareni watoshinda wabasaho wanjia harumwe politiki eba nuje abacho jiloro reje harmu pade wa spirituel hakaya wandu walwa basa wa mweshi yangu wavumbao ndongoza ki dini haku abo ngarinjia harmu pade wa kidini hakawodo upande kaunga muvumbao haku hanza ni mweshelezi zenu ikaunge bidiori
tundendro haruma swala lino ye azalinge haruma nge mwafaka wa hedaula ukati hazina dua za raziomba mwaziomba hususan ndani opposition narangali basi ngabo majinikanga yalo haruma yezi ngo haruma ze izara za serikali ho witi no chamfu birao haruma ze idara hizo miongoni mwao dele shirika la maji na mwenje hauramu dele shirika la mwenje ikawa mwono nugo za sudo mkinishia ukaleone raka ujua wanada mwaba mateknisien wasubuti wabuwe zetiyo zehe umoteri werenga ze gazwali weti harumwa mabisi wenda wehuza wandu wakana ze nugwezo wakanizo ratuka wajua shamgu apaze hapihazema hapa huwando wanadamu wao wajula wagamatiwa wanda wala wavaze nguo za simba wanafiki wabango harumwe serikali narinjemba bichena harumala shirika ilo wilo ikawa raisi wa hedaula haevesise mapesa menji hususan hachungua mwana watwania Junaidi ajushinda ya renge ya direction ya he le shirika la mwenje basi maadui ya kabala bahisa wanda wa parsema teknisien wasaya wawiji wasaya ikao wakao subuti warenge compteur zao na fakturi zao uwelibisa wandu ya mapesa yao yenjia harume maboshi hao zenungo hizo zikaya harumale shirikalino mungu hapi hazema wanadamu wangu endo webenuha waparisiwa iyo nema iyo mengo ni mokaya wanafiki hata walu harume serikali banijo mkirisha kango haruma ya presidensi wiyo banijo mkirisha kango haruma ze idara za serikali hamade ze ministeri zonchi pia wandu wao urama ya opposition ikao ngiyo adui wanafiki ngwao harumwana ngwao ijomkirisha taya ngabo directori mnafiki basi wandu wao wansi pia ngwendone bainiha izoti ndongoza ka julihani hale no abasa ngazibani habungare dore honda sinyo kambeseye hunkirishia ka yedua hema na mkomori ya rivenulia mdulo mafaka wae nsinga ndono no basawa ngari juao namna sambi yakoza harumwa mawaziri ya hawa hahe harumwa madirekteri wa hahe wakamtimbienga mayini jongari juao kaya inga mayini wandu ya kaya na wandu wakamtimbiayo ngari juao kililu ukawandu hahe wakamtimbie ngama haina raisi ya jama la dawala wandu wao walikwazi do amana do akawachimbaze ngama wa sisa so wakati hunu ngari wonaka wandu walangu wapenu hao yoni hema wochi wandu rajo wazwania ye sabotaji waifanyao raisi wa hedaula yabulia nafasi uhuria wa mtangazaji yambe zijirwa bonchi juu yambe zibiro harumwe idara zonchi pienu maji ubira harumwe idara haina do maana yani kwa mndu yaifanya unyanganyifu ya donesewa harumwe rezo zinu raisi wa hedaula hareme mhono pihamba ukaya ema tangazo na kae yejoka ufai yafe ujoka ufai nafu besho andaye besho a directeur wa hao ministri wa hena zamba hakawa nduwanu ngwa euziro haku handani de raisi ya tendale daula yode mana ya bulie watoni ya journalist wafanyizi haza abege ngarono signe il n'est jamais trop tard ngarono signe ukaya mkinishia kabani inu unua raisi wa hedaula nge mwafaka wa hedaula abege sisi wasio na joka hanja nike opposition uswanda wa he diaspora paralize yensi hatu mi paralize
msiha mkaba wa josi kamjingo henda nuo mjiti ya mbade za kanseri morohoni nga mwishanjao mwishupizo walobo tijuu iza kaubidi ziwani wabonti juu nga mziransi yo zile na jaba ya kaubidi mwangalie wamsomo hena mna wendao ucho udungana ne namna ya kabidi udunge ya kabidi ye mwana mkomor ya opposition ya zungu ya dhukuru hamarungu hamanda hizo ya tejitahidi ya diaspora wate jitahidi wangalie akiba ya mauda hemba na mkomoro wa msomo uchike hena mnelio maona ze opposition zilo haruma ze idara handani embandwa hula maraiya ngwarenga wezindu zila wezifanya biashara za kiwiti ya serikali ngwaziwani yao zebeizo zipula no kwa chukubali no wandu wao yakabidi msaidie serikali wanadamu wewe lewe ukawa afanywe nayo shanga mremwe serikali lejeshi leto wandu wao nje harumwe magaze shawanyinga mombisao muhenda mwewajila hoja lenu kama mna mwasamizo bani mwasamiza yabo no borari mtowe bani kinyuma ya wambio kaya na mbunguze zitabia mlonizo hizo zote mabeja wazamba wakati ile jeshi la kaudubali zieze umhezo ze beki jewiri mwishia hizo wahamba pare yala hayonda mitami huli maono wananyasi zikundi harumu mji wanzauze wenda watia mro haruma pare ya nyumeni nyinyi mwabanyi mabeja wanazijana mwabanyi wanazijana mluona aveniria mahudu mwende mwa wajile hoja deni zo wafanya bahari watie pare mro yo pare yaka ufa milioni na milioni nyumba zacho kapasulwa jeshi la tujomji haruma ntubili za kamili shezo makafanya mkawanjila hoja deni hena mwanadamu ya udwawa kamtuko mdamne kazo kazirendo shanga mwendao mwesabote idawla ole yakondamne warenda wezishendwa sha wazifanywe zitendwa wazifanyao haukaya hindi ngo mahero hoso ni mwanyi juu nga majila hoja deni mrungu wa mrungu jila hoja deni haukaya hindi yosu silaha nzima ya hushinda wa hunde ponzi wa zingare wamenye politiki ya tendelo hadi mheshimiwa Azali ikomore kene itike namna hii ikomore itike namna hii narijipani yalifanya opposition ya kweli narijipani ya hanzensi ya hatu hanze shabi ya hatu kabanu kama na mali ya chonanza ngapakati kwa mwanadamu yushindiha sha omisonda hunu ilajiri mwaze parti makanizo ishona mwingi siranale warengwa neze parti zindwa jine ina mruhanja abantu bandwa jine nganyina umkabaya utona umkabawa jose mzingara ishanishi chimbo muhani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.